دم باش تماشاوان خوبونه برنامه مجارکم میوانک بجاره امی برای خود بدن دیسا سیاستی و کنزانن دبیشتو هفته گلانه ده هفت پارتی سیاسی جبونا بلگین دموکراسی آمده بکی و دمین پیش ده خبات دموکراسی پیک بینن و ده هم کم خبات هم جو کنفرانس هم دار بکن تی پایین کود پیج حزیران ده خبات یکم موتی کنفرانسی که دار بکن و جبونا به کنفرانسی جی آمده کرد تینکر تكرار بمجرد أمي هم ج أندام مياقي أنغو أندام لجنة رفيفر نافنجيا هدفي وباريزر بس لغون أرباش تبقون بس أرباش مرحبا دم باش مرحبا دم باش ورا tarihte şaşırtıcı şey bu 5 Haziran'da 6 Haziran'da despeki konferans. بله 6 و 7 دو روزun konferans. بله Konferansa gelen peri anlavendi gelen peri 6 و 7 meheye ve 5 bu herhalde. بله تكرار بخواتي نجي بأخبر سريدا دخوازن نها حذف بارتي كلها دو كومبون بچار مانجي دو كومبون وچنقاش كرن وچدان پیشا خواهد تو کارن که قالان نبروکا آرمانجا کومی بکن Böyle. Ve kitezanın naha Türkiye gayranık pir gran heye. Gayranık hem pir gran hem ji pir ali. Gayranık siyasi, civaki, abori, çandi, diplomasi hem çi bejin gayranık pir gran heye. Me berejid digo yani hem timci dibejin gerek hevseroki men gerek beprüsyari men carcaran dibejin. Ev gayran gerek be hezin demokrasi hezin veya Paris hezin çep hezin katkeran ajnan yani be ittifak ki ancak ev gayran hember ve gayrani bersü bedin hember faşizma AKP ve MHP ancak bir ittifak ki em bersü bedin HDP heza HDP'ye medzanlı teni nabe em tim dvedi bejin rasti veki önce dizanın HDP bıxwe zaten partiye ki ittifakiye şeş partiye ne nabe HDP'de fakat evci tere nake hember faşizmi ki disekine hezen diji partiyen diji civaken diji pır vakti dem derece envarra dağıfın carcaran evnaten carcaran em dışın me pır em şunu atın evna atın mego naha du ittifak ali siyasete da du ittifak ana yek AKP MHP parivan diji CHP işte İyi Parti ve gidin parivan le emdibejin evna her diji ne çareserin yek zaten dagir kere diji CHP emdibejin Millet İttifakı'na evna ji hundre pergale da dibine çareser bikin le arman came hundre pergale na pergale ki nu yani ne tane guvertina hükümeti pergale ki nu امکان بشه اساس کوچه کردان شفتنا وان پیش بخه واج اراده وان ستاتیان دور بکن گوروی یعنی وکی کرده خو پلاسه بکن اون گوروی مرکل سبیش بله me jiboy ve mego hem reya seyemin mego despek eda mego her du ittifak ji ne çare serin yek ez dubare bekim yek zaten dagir kere zaten zoru zulmeye varyanji xuyadike de xwazin şerkin nuji despekin hember partiya me hember tekoşina gele kurt çıdikin hem dizanın başur rojava evna tedzanın yek ev zaten belliye havjini dekem politikayı van kreş per direj bikin le edi ittifaka millet evna dibejin hember AKP ve MHP ne le bernamaya van gotuna van bersiv
Gotuna wan da bersif tune, demokrasi tune, vekhevi tune, azadi tune, birati tune. Ser gotine heye le rasti bernamay wan da tune. Ji bo ve jî mego ittifaka havciyek ittifaka di heye ittifaka freh ittifaka bingê ve hem freh hem jî li hember ve pergale nû ave bike. Yani bu avay nasamaya gelen statüye gelen nasıl ki? Belê. O video kabul biki. Yani ne dibinin ku Gelecek Parti, İyi Parti ten Ahmet'e Kurdi de ahivin. Ama her wa disa vaki ku kuşku bırakya Kurdan, Türkan de Paris'in konuşandı. Le bana bort kim formal kendi ne misin? Belê formalite ji bo hilbijartinê jî berê jî zaten partiye ve bir şekli berê jî dema hilbijartin tê tên Amedê tên diçin vadê diçin Kurdistanê bajarên din daxin dîsa tên Ankarê gotinê wan bir dikin. Berê jî em dizanin. Ev jî rastiyeke siyaseta Tirkiye qirêje. Rast e gelecek jî deva jî belki kevke hatın guertiniye ne binaberine. Yani her işte gerek Babacan gerek Davutoğlu. Ama nasılken? Hem Rastiyavan dizanır ne? Evnaji mecbur man herke hatın guertine. Fakat ne tereye? Yani Gotnavan müvekkili Beriş Gotu Bernama Gotnavan İddiavan Gora va krize qeyrane gran çareser nine u CHP jî dizanın. CHP rastî CHP gerek emeke servise ekinin despeke da 7 salî işte rejima inkar rejima imhayı evla avakır. Ek avakırın evlane. Wan jî davi yani salên davî 3 sal 2 salan bêjin rastî jî mehên davî gotina gotinê wan da hevke guhertî jî hene em vê jî bêjin belkî derdorê wan hin kes hene hin kes demokrat nav CHP de dibek hebin lê navendê wan stratejî wan çêdike navenda wan kî biryarê wan dide ser navendî evna vekî berê ne car caran gotinê nû jî te serziman gotinê nû jî heye mehek bû herhalde carekê Kılıçdaroğlu bu heyetê xwe çûyî bû Amedê wira çend tiş gotin rastî caran dibê em Cumhuriyeteke demokratîk ava bikin çareser heve wan jî dibêje mecburman yani alîkî mecburman alîkî jî dixwazin gelê me bixwapînin ji bo hilbijar nêzîk hûn dizanin evna tevene işte ji bo wê jî go partiyê çep civakên çep sendîka tevgera jinan tevgera xortan tevgera ekolojiyê me got cepheyekî blokekî berfirehî riya seyemîn gelê Kurd dostê gelê Kurd guhertinekî rastî guhertinekî esasî dixwazin ne ser ziman guhertinekî radikal dixwazin kî hene em wan werin cemek armanca me ew bû em dibêjin ew îttifaka demokrasiyê ye em îttifaka demokrasiyê ye ew ne tenê ji bo hilbijartinê ye dema hilbijartinê hat em ê çavê dîsa binirxinin lê niha da ne hilbijartin jî belkî keve lê armanca ve ne hilbijartine Almanca wan tekosîne Hûn ê gelek belgên amale belgên ekolojî belgên aboriyê belgên siyasetê belgên kedê her wiha dîsa belgên xetasiya min wekî we jî got belgên edaletê belgên mafên bi taybetî ji ber ku demokrasî ji bona hemû gelê Tirkiye pêwîst e ango edalet ji bona gelê Tirkiye tevay pêwîst e divî elde PKT we çi xwest berfireh e an jî dibin sîwana vê bloka demokrasiyê kî henin û wê çi xwest berfireh bibe Belê ez navê wan yek bêjim kîjan partî û kîjan sazî hatibûn yak ji wan MHP, EHP,
halk evleri, semefe, tip, töp, TKP. Yani gayni me heft na partiyene, parti platform sazyen civaki, sazyen siyasi. Le emveji tere nabinin. Evji em dixwazin seri lajî me gotu bu zaten. Ve çağı me ittifak ava kırıbu disa me gotu bu. Hecdi ocağı ematımın cemem cara yekemin me ve çağı jî gotu bu. Gerek em blokeki berfreh ava bikin. Disa car kedi evade me hatın cemem disa me 26 Sıbat'ı da hatımın cemem ve çağı jî me go em dixwazin be berfreh jî bikin. Ev jî nebese. Yani ki heye raste hem heze van keme girseyi van tüneye rev rebaz van da kemasi heye ditine van da bername van da kemasi heye ev hezene le mecburun ki van disa ziyaret bikin herin verin ikna bikin vanji tem ve ittifaka demokrasi bikin nabim godu evna jine terimene em sadibinin evet disajüve mesela Sazin Alevi burada tune Sazin Ketkaran burada tune yani tekilama heye le evna xwe burada tune ne a disa Sazin Civakan Civanan evcikeme disa jinan evna kemin neme veji işte va peşerojede ama disa serbisekinin ve ittifakı hin berfre bikin. Hin mezun bikin. Dinamo ve ittifakı gerek hezin kedece bu ki kesk disk betaybeti jberku belgewe ser kedece binama dekin. Her o resne juan resne jinan jibe guma jberku beprani nevi civak yejinin o peşeroja civak yejinin juanın lazım kullanıcı ve ittifakı da cibrin. باشه بنا روز خبات پیشه و چنین هونه خبات چاق میشین و اب خبات و حتی کنگی بردام بکن تقویم و کوش بنا به خباته Takvimek yani sedüset bir yardaya tüne tabi nabim Van Gogh'u gerek işte Van Rajı verince ben herhalde M2 din yani du M2 tabi Hunci Dizan'ın ve Ali Çenron'a kala elbijartine dikin, elbijartine zu dikin. Carca evciye. Eğer bir yarık müsaaderket gerek hin zu ve habati davi mümkün ama ve gidici içinmeye yani içi dümende hemen deklarasyon eki bakın. İlk hatın cemem hemen deklarasyon eki yani ditnameçiye boy perskireke kurt perskireke kede tep gredayna perskireke demokrasi ve kevi jboy jboy yaştı jboy ve hemen deklarasyon eki hepar ama giştiya rea giştira parve mümkün nahaji zaten ekme nabe van gotin navanda koordinasyon ekeye evna car caranten cemhep cibinan çelikin ev xabat dibeşe bele باشه ها دما کردین یک جلسه دما پرسکریکا دموکراسی جی نه ایرو امرالی تجدید هه و 23 سالن رهبر گله زابطای جوان دبن تجدید گران کرده ام دما پیواژن جدا دارن دما کو هفدیتن چلبه دموکراسی پرسکریکا عدالت پرسکریکا دما کو هفدیتن قد به شر کورد به دیسا قریزا ابوری زیاده به کشتن زیاده به او تجدید سر همو بشن جواک خویان yani ایرو دما کو الکولان اجم دبینن رخصنك جواكين كاره داخلنا كي بتشاپم يعني ديسا بكار داخوازي خود كولان بين زمان ام نشان دي كود تجربه كسر كولان جه وكي بان بكاتين ديمقراطيه تجريد انجيج بنا تجريد بدايه به اجباك برز اجرام ديسا بتكمل ديالوج وهاد بيشن بين خباتك البيشون هي او çağırdılar. Hani rast ne ve güveci gote zaten despeke da me gotu bu ya kayranık pır ali kayranık gran pır graneye esasiye ve da bingeye ve da tecrüte zaten.
Bingeyi va mesela Tevan'da bingeyi ve esası ve tecride. Hatta tecrit rana be yani biraz hocalan Parizeru malbatu vasi khara evditan çeneke rastici gerek edi kala tecrit ejine kala azadiye biraz hocalan bikin. Biz ses al derbaz bu. Sadeki beri veji takip biraz baverim. Endama Konsey Avrupa bir yarıkta yani işte biz salan zedetir gerek Mro bin tecrüde namini işte gerek bir sal derbaz bunu disa mezekin gerek berdin falan bir yarık bir şekil çebuy bu ve Parizlerin biraz önce alan ve çakı ev boy ve bir yarı müracaat zikri bu disa lafazlama zikri bu gerek tecrid rabe sadece zedetire tu bir yartını tu bu yertinde yani kes nizani biraz önce tendüstya bir çavaya evalim bir hemen tekilya çavaya kes nizani tu ne namediçe ne tevdir yani mesaj diçe tu agayı tu ne be agayı yani İmralı na be agayı evci tabi hem HDP hem Hevpari me partiye di Hevpari ve ittifakıcı emsal ve mesed sekinin var yan gerek plansazı ki heye var yan ez na fazım per aşikar bir bejimle efte indi yancı der yandi ra güçtüce zaten birbirine Do İstanbul'e konferansı ke bu. Do bu. Konferansı biz teştime pardon şaştı bu. Biz teştime tecrit o aşiti yani tecrit şaria meseleyi kurt o aşiti va mesela da konferansı ke bu Parizleri biraz önce anjıya bu. Sazin hukukçı, sabin, mafim, rovancı, evnancı bu. Vracihat nikaşkının sedi set em tim dibejin, em her tim dibejin, her fırsat em dibejin eğer çareseri meseleyi Kürt, çareseri demokrasi Türkiye, ne tane meseleyi Kürt? A demokrasi Türkiye'ci, a adaleteci, a azadiyeci, a aşitiyeci, eğer mero ki dixwaze va mesela çaresi ve gerek beri her tişti evna bu bejin tecrit eser brez öcalan rabe evditin çevibin riya aşitici riya demokrasi grava İmralı'ya derbazdı ve sediset em timici dibejin beli. Beli. Keremke. مگوت دیروز که ابی کیسپات کردی کو دمال امرالی هزیتن چید به پیشکتن هیه دمال امرالی هزیتن قد به هم دیبیم که تمامی آلوزی کاوس کشتن شهر و بن پیکرنا مفازده. Beli. Gridaya mesela tev gridaya tecita İmralı'ya rastı. Beli. Ve demi hem carcaran dibinin sar çapemenici ulici dibinin Ali Avrupa'yı kampanya desteklerine boy azadi Brezilyadan evci kordu be her serida İngiltere yani vura inzede gele velaten dici velaten Avrupa'yı ev xabatanene gerek ama xabatancı bibinin yani ne tane gele kurt yancı sazyin kurdan gele Avrupa'yı gele Arabancı, Varancı'ya carcaran vecdi bilin işte Mısır'ın carcaran entelektüeli Mısır'ı Revşen Bir'in Mısır'ı carcaran Dahuyan'ın çapameniydinin gerek hem ve xabateci birbirinin hem gora veci xabateci boy rakırına tecidi hem hin xort bikin. Buna ve şimdi hey peşya بلوغ ديمقراطي عنقو هذا ديمقراطي يعني اف بلوغ كوبي ابا كانوا دائما بيج خباتي بك جبنا كنا يعني جبوا ازادي بريزو جلان خباتي كوسا شمبر هي
اري ابجي يعني هم نابا ادبي دم بخابات ديكن هم جي هم وجم قلت با بلوقا نوك ما باكري مراجي سر راكنه تجد دسكين ريا بيشي يعني مقابل ديجبو اما هن برنامج بلانسازي برنامج ديكن داوي بو اما ريا گشتراجي parbe بكن باشه دمي بيج خبر konferans hem bejdinan hem jî dîsa bi belgeyên ku de alî aborî ekolojî siyaset û her wekî din de biraya giştê par bikin ve demê em jî bişopînin. Başî. Em gelek spas dikim birêz Doğan Erbaş. Spas dikim Erbaş. Erbaş. Belê temaşeveran xwe borî em gerşin dawiya bernameya xwe me xwest ku derbarê bloka demokrasiyê ku çend roj berê li Anqereyê pêk hatibû û heft partiyên siyasî beşdar bûn derbarê vê mijarê de baxivin em gerşin dawiya bername xwe heta carekê bimînin nava xêr û xweşî dema xweş.